Xwazim di serî de hinekî agahiyê di derbarê vê rojnameyê da û astengê li ber wî ez hinekî bi Kurtî qal dixwazim bikim. Di dema dest weşanê dike rojname vê navê Milan Bilat vê navê rojnameya min Kurdistanê. Bi vê rojnameyê zimanê Kurdî nû dest bi rojnamegeriyê dike. Elbette kemaniyê me hebin. û ew ê ji 15 roja carkî weşanê bike. Em dibînin bi her pêş hejmarên pêşîn de wisa bîye. Yani 22 Nîsanê û bi vî hewayê 6 Gulanê, 20 Gulanê û 3 Hezîranê. Yani her 15 roja carkî bereketiye. Lê mixabin di wê demê de astengîkî mezin pêşiya rojnameyê heye. Çawa derdkeve di nava heftekî da Sultan Abdülhamîdê Duyem fermana qedexekirina rojnameyê bo welatê Osmanî dike. Bi vê münasebetê di nava heftekî da tê qedexekirin. û li ser wî di van her pênc hejmarê pêşîn da ya çara û pênca da daxwazname ji sultana dişîne divê ey sultanê min divê ez kurê mîrim bavê min û bavê te bi hev re gelek karê baş kirine çima te asteng dikî rojnama min lê gonadê ki bi ser malbata bedixaniya da gelek fişar çêdibin zext û zor çêdibin û êdî rojname mecbur dinîne miqdat vedigere birayê wî Abdurrahman dere Avrupayê li Cenevê dest bi berdewama wê dike heta di hejmara 18 li Cenevê weşana xwe dike. Heta hejmara 18 lê dîsa jî tehemilê vê rojnameyê nayê kirinê heta Mehmed Emîn Bozasra rehma xwe lê be digo me nikare bibêje rojnameya gerok. 5 hejmarê wî li Qahirê em bêjin heta a 18 hejmarê wî li Cenevê. Paşê dîsa mecbur dibe ve digere Qahirê. Li Qahirê dîsa 4 hejmar li Qahirê. Dîsa zor didinê ki ra dibe rojname digre dere Londonê, ji wê dere Bostonê. 3 hejmar, 4 hejmar li wê ew dike dîsa jî zor didinê herê hejmarê dawîn 31 jî li Cenevê dîsa diweşîne lê mixabin êdî piştê 31 tu imkanê wî yê weşanê namînin û navber dide weşana xwe û vedigere welêt. Ewa me panela me wê bi mamosteyê me Kekvahab dest pê bike. Kekvahab Amediye hemû xwendina xwe li Amedê xwendiye û mastera xwe li ser bafê însan û liberalizmê teza xwe ya masterê nivîsiye. Teza xwe ya doktora jî li ser veguherîna netewdewletê û problema meşruiyetê ser wê nivîsiye. Berhemê wî bi piranî bi Tirkî nivîsandiye lê em hêvî dikin em wek nivîsîna Kurdî û najî li fakülteya Hukûqê mamostetiya xwe didomîne. Ji xwe me gotibû teza wî wek pirtûk jî hatiye çapkirinê mafê mirovan û tehlîlekî analîzekî aliyê liberalî de dîsa ewa wî ya doktora jî wek berhem tê çap bîye û mamoste gelek xebatên li ser ziman jî kiriye. Yani bi taybetî jî li ser gencên koçûne koçberbûne li Avrupayê gotiye nasname aidiyet û jiyana civakî û siyaset
Kerem Kemamoste, Mata Neyivri. Eyvallah. Gelek spas Keki Ahmet. Ji beşdara hemû slavûrezê xwe pêşkêş dikim. Ji bo vî darxistina panelê jî beşa Kurdolo jî spas dikim mala van ava. Bi rastî beşên Kurdolo jî gelek mühim in ji bo Tirkiye jî ji bo Kurdî jî. Çünkü hûn baştir zanin Kurdî ji sed sala hatî ihmal kirin. Telafiya vî ihmal kirinê wezîfekî pîroz e fakat ne hesane. Ji bo wî gelek xebatekî girîng, gelek xebatekî qedr û qîmet dikin. Xwedê alîkarê wan bibe û mala wan ava be. Gelek spas. Kek Ahmet jî qalkir êmin qada mina akademîk bi piranî ser netewperwerî avakirina devleta netew û siyaseta netew devletê. Ez ser van nadişoğulim. Îro jî çapemeniya Kurdî di vî varê de ez ê bigirim dest. Waxta hûn teoriya netewperwerî lê mêze dikin, di teoriya netewperweriyê de çapemenî ji alî avakirina netew ji du faktör rêvî heye, ji du alî mühim. Yekem çapemeni standartize dike o homojenize dike de avakırına netevede yekitiya zaman meseleki jiyaniye çünkü neteve her devleti netev dixwazin idealê wan, prensîbê wan di nav gel de belav bibe û bê qabul kirin. Ji bo viya, ji bo vê armancê jî gerek gel bi zimanekî bipeyve. Ziman yekîtiya ziman ji bo vî meselekî jiyaniyê. Evê çawa ziman bibe yekî bi du heb mekanîzmayê. Mekanîzmakî yekî perwerdeyiya mecburiyê îro devletekî devleta netev tûneyekî perverdeyi mecburi nekirî. Giştik netev devlet perverdeyi mecburi dikin ki ideal xwe ji bo herkesî biraber kabul kirin a duyem jî çapemînî ya jî medyayê. Viya pirsgirêkekî gelek mühim e. Mesela waxta İtalya yekîtiya xwe ya siyasî xist destê xwe ê bi İtalyanî zanibûn rêjeya wan ji sedî sê bû. Yani sê kes îro bu İtalyanî îro em zanin sê kes ancak wî İtalyanî karibû bipeyivî. Ya jî waxta Fransa yekîtiya xwe ya siyasî girt nav Fransa'da ji sedî hevde ancak Fransî zanibûn. Montaigne di pirtûka xwe de qala wî dikir dibe yekî Parîsî eger ji Parîsî derketa bütçeya herema gundewarî wî çaxê ji bo bi yekî dinê hevdûfam bikirana ji bo wan wergerekî lazim bû. Ancak bu wergerekî hevdûfam dikin. Çünkü her du alî jî Fransî dipeyvîn fakat ji hevdûfam nedikin. Fransîya wan ji hevdû gelek cudatır bû. Li Almanya waxta Almanya yekîtiya xwe ya siyasî avakir li Almanya jî vî rêje ji sedî hevde bû. Yani ancak hevde kes. Tamam. Hevde kes vî Almanya zanibû edine zimanê cuda dipeyvîn. Çapemeni vî ziman homojenize dike, vî ziman standartize dike, yekcelep dike ser vî ji bo vî jî gelek mühim e. A duyem yani rola çapemeniya duyem jî propaganda bu karın bakın yani derfeti propagandayı didiwe her netev devlet sembolê wî henin, hestê wî henin, beriyê wî henin, dixwazin vana giştik di nav gel de belav bibe û bê kabul kirin. Viya jî bi propagandayê çî dibe. Bi rastî qîmeta propaganda berî herkesî naziya fam kir. Naziya 1933 wezaretekî propagandayê ava kirin. O yekî anî ser vî Gobes, îro jî metodê Gobes di nav propagandayê de gelek cikî mezin digire. Waxta em çapemeniya Kurdî jî mêze dikin em vî her du faktora dibinin yani çapemeniya Kurdî jî ji alîkî standartize kirin û homojenize kirin vî vazifeya xwe anî jî ji alîkî dinê jî propaganda jî çêkiriye. Kek Ahmet Baskir yani çapemeniya Kurdî 128 sal heye dema demezrandinê de vî Rojnameya Kurdistan ji bo avakirina Nasnameya Kurdistan rolekî gelek mühim dîtiye. Îro wexta em vê mêze dikin mesela Rojnameya Kurdistan çar heb mijara bi piranî sekiniye. Yekîm gotiye Kurd milletekînin wî demê dema milletbûnê bû. Yani eger hûn çûqas xwe millet bihesibînin o jî
ali gelidin eci ve millet be hesabın statüye ve avkaz dedi bu. Jiboy beri her tişte ser millet buna kurda sekini. Aduyam disa dirojnameyi Kurdistan'da vakti honluvan misal dikin ev kabul dikin navbera kurda de hemce ali heremi hemce ali aşireti gelek cudati hen. Fakat neviskari ve rojnameyi dibin ki van cudati hey fakat van cudati mühimtir tişteki din hey. Evji aidiyeta neteviye ve aidiyeta netevi aidiyeta kurdi. Jibovi em van cudati ahu kabul bikin fakat servi aidiyeti em bilmeşinin. Ali dine disa bir rojnameyi Kurdiyan neviski jibo wî bingehekî ava kiriye o jibo dîroka Kurda o edebiyata Kurda jî duan de gelek perçe weşandî. Mesela memuzin o ji şerefnameyê de perçeyê hilbijartî em de Kurdistanê de dibînin. Ali dine jibo hissiyata diroki navkurda de hestir bike pür mesela kala Selahattin Eyyubi kirinin. Yani Selahattin Eyyubi aktöreki mezini çünkü Selahattin hebuna Selahattin Kurci duhazın nav diroki de roleki mezin listinin viyajı herkesiyle nişan bidin. Riya Kurdistan'da gelek rojname der basbu. Yani Şarkı Kurdistan, Roji Kürt, Hetevi Kürt, Yekbun, Jin, Van'a geçtik dibi demeye de veşan em dibinin em Van'a dibinin. Memduh Selim Hazar Neslül Hicdade ez baverdikim hecmera adarede nibiseki dinifsini dibi nibisede kala dü mesela dike dibi yekem Kürt eğer duhazın vek milleteki be kabul bikin oji ali kesidineci be kabul kirin gerek beri her tişte diroka o çanda huzanıbın hatta diroka o çanda huzanıbın kesvan vek millet kabul nalke aduyem Kürt gerek ayde xuye kevne şopi jî nas bikin van ayde xuye kevne şopi jwanlar rez jî nişan bidin çinin van ayda ayde dini ayde oli mesela ayda ramazanı ve ayda kurbani alidine sersal gola takvimi bir sersal ya nehi adariya bistiglidiye adariye roja kava dehak xısti viajî ji bo Kurda rojekî wek ayrî dîsa mesela dîsa qala Selahattin dikin Selahattin Eyyubi dikin rojbuna Selahattin Eyyubi ji bo Kurda wek aydekî gerek be kabul kirin o ji rez be nişandin o dîsa roja Selahattin buyu hükümdar kaftan hükümdarıyla hukriyi viroji ji bo Kurda rojekî aydê gerek Kurda viya wek ayd hesab bikin. Pişti Osmanlı İmparatoriya Osmanlı Hilveşiya em dibinin çepemeniya Kurdi sürgün ede icar ji digre o sürgün ede berdavamdaki Libra 1937'de de Şam'e havar derdik ve vakta em xabat ser havar emizedikin se hep mijari mühim heyi kala der hakkı havar eder. Havar beri her tişte zamanı Kurdi standartize dikin. Yani zamanı Kurdi bir Latini dinifsini, Latini nav gelde belavdı ki İroji mesela em vakta standart zebuna Kurdi peyvin em hina şopa Celadet Ali Bedirhan şopinin em hina seviya demeşinin. Aduyem havarede Çin'i ki sınıfeki Revşenbir'eki Nujen derketi oldu. Yani vi van Revşenbir'a edebiyata Nujen o fikriyata Nujen Serbiyasekinin nasnameya Kurdi kevne şopi zedetir. Vek projeki çandi gırtın desteği o Serbiya gelek berhem derxasını ortaya. O Ali dini ala CMG ve beceğe ki diroka hefpar derxasın. Yani divi evkide divi havari de emdi benim ki diroka kurda jinnüh de hati nefsandın o jinnüh de hati nırkandın.
Pişti 1945 şunde em dibinin ki bilhassa Türkiye em dibinin ki Çapemeniya Kurdi keve bedengi ki mezin yani livra bedengi heyi evci sedemi belli Kurdi hati kad hakirinli Türkiye ser çanda kurda ser Diroka kurda, serkevne şobiya kurda kontrola devlet gelek zedeyi o zaktiri. Le alidini nasnameya kurt ji kada gelen peri hati de xistin. Kurdu Kurdistan divi demede peyve vek haram te kabul kırın. Kesi de kada gelen peri de nikarı servana fikri xubinin zaman o livra bedenki mezinheyi. Lebeli pişti 1945 şunde em dibinin li Türkiye le ayıcı baknası gelek guhartineki mezin çedebi. Yani ji gund bajer koşberi despedike le alidini horti kurda genci kurda civani kurda derin rojavayı Türkiye evke dukunun yani zanigi dukunun livra ji hazaru nesdu şeşun de emdibinin de civaka kurda de du hepezi nühen yek tevgara khundekara adı civanti ki bajari derdkevi. Ovana doza Kurdu Kurdistan digin desteği hatta iro van Çin'i kevne şopi servi mesele disekinin fakat Anka vi Çin'i modern daha servi mesele disekinin. Van kesa bir siyaseta çepre gelek nezik dibin yani ser siyaseta çep disekinin o perskelika Kurt ve perskelika ki siyasi tarif dikin servi ciddi meşinin. Em dibinin divi demide kala perskelika Kurt dikin bizedai de nav çepe Türkade cidigrin divan tevgara da cidigrin mesela videmi Türkiye İşçi Partisi tip partiye karkeren Türkiye'nin veya çok az siyaset medarı Kürt'nin davi damgalı siyaseta Kürt'ün evgiştik nav tipi de cidigrin. Yani işte Tarık Ziya II, Naci Kutlay, Canip Yıldırım, Mehdi, Zana, Kemal, Burkay, Van'a geçtik endamlı tipiyenin. De evke vanda, de kovar vanda dinlisinin, de rojname vanda dinlisinin fakat 1970 de riya çepe Türk'e u çepe Kurdaji jevdu ve dikkati. Vakta mı çok az ki? Sedat, tamam. Sedakaya baş evbukim. Yani vakta de evkede çerçeveki durukide emmezediken medya Kürt, Çapemeniya Kürt, de nasnameya Kürt çava tesideki kiliye emkarın eskarın penç hep bijar jüvele beşin. Yekem hevpareki evk derxisi orti civaki ki hayali. Yani ser neteve periberi düşüğün zanın Benedict Anderson heye. Benedict Anderson de bir beri her tişti millet civaki ki hayali. Yani millet endamı millet geçtik hevdun nasnakın milyonanın biset hazaranın fakat wan girede hissiyatı bir hissiyatı ser perverdeyi o ser medyayı çeydi bir livra emkarın bejin Çapemeniya Kürt hevpareki nasnameki hevpar derxisi ortaya yek adı parasına zaman o standart zekirina zaman livrade Çapemeniya Kürt gelek roleki mezinisti Asya'ya hilbirana hişmendiya siyasi derxisti horte yani iro Çapemeniya Kürt gelek kes bir mesele pe haydar bunun o servi da fazla an zaman çar livra Çapemeniya Kürt kadeki gelen peri alternatif derxisi ortaya. Peskereka Kürt vakta medya Türkiye'de bir tamamı ser perspektifa evrekeri, ser perspektifa asayişi hati girtin. Lebeli Çapemeniya Kürt bir mesele ve mesele ki siyasi tarif kiriyor o ser bir meşyayı. Ser evrekerinin ser mahfa ani zaman o vana parasını penci eskarın bir abecim iro
Kada gelen ki Kürt sinor derbasi derxastiyordu. Yani Ankara, Irak, Türkiye, Suriye, İran, Avrupa gişti Kürt'ün vana bir çapemeniya Kürt, bir saya çapemeniya Kürt, jihevdu Haydar'ın, hesti hevduzanın, daha fazla hevduzanın, beri hevduzanın, viyaji evkeki kadeki nüh derxastiyordu. Çok az eğer bir medyayı xorttu bu ve az baver dikin bir kadeci alpası yok. Gelek spas. Malama ben spasya verdim. Brastici tesira çapameniya kurdi, sen nasname kurdi. Avaki çarşıveki hoş ve da insanın spasya verdim. Bu yakasına ve naci mamuste küf ergün evi akatına peşkeş ki mamuste dülkin yüceyiye beşa zaman ve edebiyata teki zaningâh Dicle mezune masteru doktorafıya yekem liser edebiyata kurdi kiriye o doktoraya duyemci liser standartize kirna zaman dü tezi doktora viziye o sala 2012 hatta 2025 zaningâh Mevdinê mamosteti kiriye ناجي لزاني صالح كيجين لزانجا عملي ماموستيه حتى هذا سر زمان ادبياتا كردي بنج پرتوكيمي دركتنه دهن پرتوكو كوارن زانستي دا شش بشن پرتوكا او حجده گوتار وشاندنه جي كرديا سوراني 4 او فاري سيجي پرتوكا ورگراندي كرمانجي كرديا كرمانجي هن خباتن وين هبش ان هنكرنا زماني كردي جي هنا هاتنا چاپ کرنے کرم کے ماس سپاس که احمد مالا بابا دستپی که دال سر ناوی بشا کردی از بخیراتنا و امیات کم گلک بخیراتن هم میوان ما و همجی گردارن ما از لسر روش زمان کردی روزنامه کردستان دا تایبتمندی زمان روزنامه کردستان راوستم لورا اون همود زانن روزنامه تایبەتی ji bo milletin rojhilatî destpêkeke nû ye hem ji aliyê ziman ve hem ji aliyê edebiyatê ve hem jî ji aliyê şaristaniyê ve yani hûn edebiyata Tirkî baş dizanin aynı tişt ji bo erebî jî derbas be û ji bo farsî jî heta radeyek derketina rojnamê xaleke werçerxane ye em dikarin bibêjin derketina rojnameya Kurdistanê ji bo ziman edebiyat û cîhanbîniya Kurdî ve jî gelek giring e. Ja ve serdemanu Miktat Mithat Bedirxan hejmara yekem de bahsa veyeket ke. Vakta bahsa Armanca derxisina rojname yapet ke dibêje ez dixwazim bi vê rojnameyê bahsa qenciya marifet yapim. Ev marifet, ev zanistan û ku peyda dibe. Li dünyayê çi diqewme pê milletê xwe hişyar bikin. Yani ev destpêka çêkirina rayeke giştiye ku divê serdemeda di nav Kurda da bi tu awayî naydît. Îca tiştek heye ku nabêje lê bi zimanê halê xwe nîşan dide ew jî ziman e, meseleya ziman. Bi rastî Kurdî divê serdemeda di rewşekê pir bi dezavantajda bû. Lê tevî vê Miktat Mithat Bedirxan û Abdurrahman Bedirxan rojnameya xwe bi Kurdî derxistin. Her pênc hejmarên pêşî xwe xwerû Kurdî ne dora tespîtê me 6-8 hejmar tenê bi Kurdî dora 8 hejmar nameyek bi Tirkiyan jî Erebî tê yên din Tirkî Kurdî têkel dibin. Nexwe ev rewş nîşanê me dide ku divê serdemê da mîna ku mamosta Wahab jî îşaret pê kir serdema netewê dewletan da ziman êdî dibe hêmaneke damezrîner ji amrazbûnê ber bi armançbûnê ve bilind. Yani bi karanîna ziman ne ku yani bila xelk ji me fam ke û kîjan ziman dibe ferq nake. Nexêr. Ziman avakereke û divê rojnameyê de jî bi vî away bi vê rolê giringiyeke pir mezin ve pê hatiye dayî. Mesela eger tenê mesela veguhestina nûçeyan bûna û çêkirina rayeke giştî bûya pêwîst nedikir beşên me muzînê têda bêweşandin. Pêwîst nedikir wê helbesta navdara Hacı Kadirê Koyî Lûr bêweşandin. Yan jî helbesta Emin Alî Bedirxan bi navê teqrîzek menzûm
rojnameye da beweşan. Naxwe taybeti ji bo memuzînê em dixwazin yani berhemeke kanonîke ev rojname dixwaze hem derînbûna zimanê Kurdî nîşan de, hem hêza estetîka wî zimanê nîşan de, hem jî taybetî ji navaroka dîbaceya memuzînê ev ê ruhê hevgirtin û netewetiya Kurdî bide xwendevanên xwe. Ji vê alî ve roleke wî ya giring e. Îca ez dema jaliyê zimanî ve rojnameya Kurdistanê mêze dikim çend aliyê wî hene. Yek şey nerîta pêşiyan temsil dike. Çi ye? Her destpêk bêguman tu nikarî reseteke nû û zimaneke nû biafirînî. Di nav guherîne pireke rojnameya Kurdistanê. Di navbera zimanê klasîkê İslamiya pêşmodern û di navbera zimanê Kurdiyê modern ku em niha îro pêdaxivin û pêdinivîsînin. Ji vê alî ve roleke pir giring û tiştên pir enteresan hene di rojnameya Kurdistanê. Ez ê pêşî ev ê aliyê wî nelîtî, aliyê wî tradisyonel destnîşan bikim. Zimanê Kurdiyê klasîk di rojnameya Kurdistanê de bi awayekî berfireh tê dîtin. Em dizanin zimanê Kurdî berî İslamê pir materyal destê me da tune. Lê serdema İslamî da û em vê dizanin guherîna dîn, şaristanî û deselatê tesîreke rastarast li ser navaroka zimanê çêdike. Yani Kurdiya pêş İslamê eger ber destê me hebûya bêguman Kurdiyekî pir ciyawaz bû. Kurdiya serdema İslamî jî bi cîhanbîniya İslamî, bi terminolojiya İslamî dibe Kurdiyeke nû. Em sed sala 16 vir ve em dikarin şopên zimanê Kurdiya İslamiya klasîk bişopîn. Di helbestê de bi awayekî berfireh û di pexşanê de jî heta radeyeke baş. Bo nimûne helbest zimanê helbesta Kurdî ji kîjan deverê dibe bilav be em dibînin zimanekî yekxistî, zimanekî standart ya kir. Yani helbestvanekî ji Herîrê jî, helbestvanekî ji Diyarbekirî jî li ser heman şêwazê dinivîsîne. Yani ji ber ku hejmara nivîsîna rêjeya nivîsîna helbestên zêde ye, di nava xwe de zimanekî helbestê klasîk derdikeve meydan. Îca di pexşanê de bi qasê radeya helbestê nebe jî li wir jî em taybetmendiyên vî zimanê dibînin. Ji vê alî ve nivîskarên rojnameyê ji ber ku paşxaneya wana perwerdehî û şaristanî ev e bi vî away mesela terminoloji İslamî kartîn. Di vê terminoloji İslamî da sê zimanê damezrîner hene ji bilî Kurdî. Yekem Arabî zimanê dîn e û du împaratoriyên pêşî Emewî û Abbasî. Piştî wî Farsî ye hem zimanê gelek devletan û zimanekî bi prestîjê edebî ye di cîhana İslamê de dibe zimanê duyemê damezrînerê bê şaristaniyê. Yê sêyem jî sed sala 15 û 16 şûn da zimanê Osmanî ye ku zimanekî heta bibêjî têkeleyeke ji zimanê Erebî, Farsî û Tirkî. Ku em jê re dibêjin hinek jê re dibêjin zimanekî serbixwe ye, hinek jî jê re dibêjin Tirkiya Osmanî. Îca Kurdî wexta vê zimanê İslamiye klasîk avatke ji van her sê çavkaniyan jî îstîfade dike. Ji aliyê bêjeyan, ji aliyê terman ve mînakên wê gelekin. Erebî ji xwe heta bibêjî zêde ne. Lê yê Farsî mesela pir balkêş e, hinek formên me du zimanên pisma min yani. Tevî ku nêziye şûna nava Kurdî mesela nam hatiye tercih kirin. Şûna dijmina Kurdî de dişmin hatiye tercih kirin. Gelek mînakên vê hene ku bi taybetî ev hatiye kirin. Yani ji bo ku bibêje ev hewzayeke şaristaniya hevbeş da ev ziman çêbûye. Îca ji bo Tirkî hûn dizanin Tirkî bixwe ji wan her du zimanan wergirtiye. Lê Tirkî tiştek dike taybetî serdema tanzîmatê da dema dixwazin zimanê xwe nûjen bikin. Evê biriya bêjeyên Tirkî nakin. Biriya bêjeyên Erebî û Farsî dikin. Bir balkêş e mesela ez du mînak dikim we yek şê mekteb û yek şê xestexane. Mekteb ji Erebî hatiye wergirtin lê maneya wî guherîna semantîk aîdê Osmaniya ye. Ereb hîn jî ji mektebê re
ew çişta ku em skul dibêjin ew nabêjin mekteb ji bo wan nivîsînge he evê cem wan berê medrese hebûye peyva medreseyê tê bikaranîn lê vê manaya moderna ku mektebê tê dayîn avakirineke Osmaniye bi heman awayî xestexane ji Farsî hatiye wergirtin lê dîsa dahênana Osmanî tê de heye yani Fars ji bo nexweşxaneyê dibêjin bîmaristan nabêjin xestexane lê Osmaniyan xestexane çêkiriye û ev ziman bi vî awayî gelek bêjeyên Tirkiyeyên din jî helbetene yek ev alî ya duyem formên têkelên van hersên zimanan em dibînin yani formên hîbrit mesela bêjeyên Erebî û Kurdî bi hev re tên çêkirin taybetî dilê keranda wek tefhîmê millet kirin tefhîm Erebî û kirin jî bi Kurdî dîsa formên teşeyên Farsî û Kurdî tên kirin henek form hene mînak ji ber ku wextê me tune ez hemiyan bidim teşeyên Erebî û Farsî Kurdî hene ji birî vana gihanek daçek û hokerên ji van her sê zimanan jî hatine wergirtin ez tenê mînakek bidim mesela di gihanekan da lakin binaenaleyh bilakis ji Erebî tên wergirtin yaxudu zîra ji Farsî tên wergirtin û veya jî dîsa formeke têkele ve Erebî û yayê jî lê zêde kirine biye Osmanî ew jî ji zimanê Osmanî hatiye wergirtin mînakê wana jî gelek in dîsa wek taybetmendiya vê zimanê klasîk pergala pirejmariya Erebî û Osmanî em di vî zimanê da dibin hûn dizanin kesên Erebîzan baş zanin pirejmarkirina navdêran pir ciyawaz e ev di rojnameyê de hatine wergirtin lê carna ev navdêr bi yekhejmarî hatine bikaranîn carna ew navdêrên pirejmarên Erebî careke din di nav sîstema Kurdî da hatine pirejmar kirin tenvîna Erebî ji wana ye û di encama wê de ez dikarim ji aliyê stîlê ve ji aliyê şêwazê ve bibêjim zimanê klasîkê rojnameya Kurdistanê ji ber ku ji wan her sê zimanên din jî îstîfade dike gelek bêjeyên hevmana bi hev re tên bikaranîn îca ev bêjeyên hevmana cana du Kurdî jî her du bêje jî Kurdî ne cana Erebî û Kurdiye cana Farsî û Kurdiye mînakên wê li du hev jî tên bikaranîn mesela hem dibêje huner hem dibêje sinat hem dibêje nûş hem dibêje pend hem dibêje şad hem dibêje xurrem hem dibêje wekhev hem dibêje musawî yani ev em dikarin bêjin taybetmendiya şêwaza zimanê klasîk e hala duyem ev aliyê nûkerê rojnameyê ye ku hûn dizanin rojname wexta derdkevin di çapameniya Osmanî de jî behs e ji bo ku raya giştî bêşêkirin hewl didin xwe bispêrin zimanê axaftinê zimanê gel lewra ji bo çêkirina raya giştî pêwîstî bi têgîştina kesên ji rêzê jî ye ev taybetmendî jî pir tê dîtin zimanê axaftinê di rojnameyê da wek xaleke guherîne ez vê xalê çawa dikarim destnîşan bikim di vir de mesela cana aynî bêje hene duan da guherînên dengî çêbûne bir teknîkên ez behsa wan nakim guherînên fonetîk hem dengdêran da hem jî dengdaran da di hineka da xistina dengê ye di zimanê axaftinê da kes bala xwe nade ka ev norm ev bêje çawa tê goçin xelk çawa dibêje bi vî awayî hatiye tercih kir di hineka da jî zêdekirina dengî heye mesela em dizanin ev qas ev bi êyê dest pê lê di rojnameyê da wek taybetmendiya zimanê gel dibêje hew qas yani evana min gelek tespîtên bi vî awayî kirine di rojnameyê da tê dîtin ya duyem ji aliyê standardkirinê ve rojnameya Kurdistanê ji ber ku xwediyê wî her du jî botî ne bikaranîna şêwezarê botî wek koda hilbijartî pesend dikin yani ev jî tiştekî giring e di vir de mesela hinek tiştên zimanê klasîk û tiştên botî tên ber hevdûyê botî hatine tercih kir mesela ez mînakek bidim di taybetî di daçekan da ji xanî bigire heta melayê cizîrî tevê ku cizîrî ye da û rayê bikartînin lê xwediyê rojnameyê dikin de û re çima ji ber ku xelkê botan bi vî awayî dibêjin naxwe destkariyek tê de hatiye kirin
em dikarin bibêjin kodê zimanê standart ji vî alî ve ji zimanê klasîk cuda dibe. Ev jî gelek formê wê hene. Lêkerên mesela hinek lêkerene ku tene taybetî gireyên kesê seyem hûn zanin botî dibêjin dikit, dixwit, dibit, hebitin ne? Ev qaranîn heye. Ev bi heman away divir de jî em dibînin. Tevî ku botiyekê din Celadet Bedirxan di hawara de vê diguherîne. Lê di Rojnameya Kurdistanê de li ser zimanê botî hatiye. Dîsa dengê ûyê hûn zanin lêkera bûnê di zimanê botiye de hemî dibe bî. Ne? Bî, hebî, ne? Bi vî away. Ev bi vî away aynen hatiye bikaranîn. Lêkera şuna xwestinê de mesela vîn. Ne? Min divê, biviya, dîsa taybetmendiye wî ye. Fekirin, mînak gelekin yani. Evana hemû nîşan dide ku ji aliyê gelek lêkeran ve rojname xwe dispêre vir. Ez dikarim ji hokeran û ji kategoriyên din jî min dirêj nivîsî înşallah wek gotar jî bûşînim bi vê münasebetê bu vesîleya hebatek evana hemû taybetmendiyên devoka botîne ku em di rojnameyê de dibînin. Ez evana derbas bikim bêm ser xalekê din tiştekî pir balkêş e ji bo min jî balkêş bû wexta mirov ser mijarek bi kûrî nexebite hinek tişte nabîne. Rojname cara yekem bi min hewldana lehevnêzîkirina zanên Kurdî dide pir balkêş. Yani taybetî piştî Rojnameya Kurdistanê meşrutiyeta duyem hûn zanin du zarên Kurdî têm karanî. Kurmancî û Solanî. Kurmancî û Solanî ji rojê Kurdê heta wê Kurdê bi hev re têm karanî. Lê ev peywendiya di nav van her du Kurdiyan da em dibînin cara pêşî Kurdistanê dest pê. Çima min xwe da aqil yek Hacı Kadir yani rehberê min ez şimdi bêjim hemû gotinê min derdikevin Hacı Kadir. Hacı Kadir mamostetiya Bedirxaniyan kiriye. û mirina wî di rojnameyê de tê ragihandin. Helbesta wî ya pêşî di rojnameyê de tê weşandin. Bi min tesîreke yekser a Hacı Kadir divir de tê dîtin. Bêguman divê serdemê de Mîrên, Babanzade û Bedirxanî İstanbulê hev dibînin. Hinek taybetmendiyên Kurdiya Solanî pir balkêş divê rojnameyê de Rojnameya Kurdistanê de tê bikaranî. Mînakek ez bidim. Mesela lêkerên me hene, lêkerên Kurdî wek zimanê hemû hîn di Ewropî du halên wan hene. Halên raborî, borî û yên niha. Formê wan diguherin. İja formên demên borî de di nav zanên Kurdî de ciyawaziyek çêdibe. Mesela Solanî de piranî ber bi ayê ve diçin. Ew ayê wan li cem me dibin î yan jî îya. Mesela ew dibêjin geran, em dibêjin gerîn yan jî geriyan. Em wan her duan tercih dikin. Lê formên birek lêkerên kurmancî û şahane forma Solanî hatiye tercih kir. Binêrin ez mînak şöyle bir rast rast şur. Min orijinalê wan jî temaşe kiriye. Nebêjim Mehmed Emin Bozarslan Şaşkan diye. Ve orijinal yani ji bo min ev mijalekî pir girîng bû. Lakin ji gîreta milletê xwe tirsa. Forma Solanî ye. Em Bakurî dibêjin tirsiya Aliye Behdînan û tirsî. Tirsiya jî here ye. Vegera heye. Ne? Meyûsen vegera İstanbulê. Ne? Dibêje qewweta İslamê ji hev veqeta. Yani birastî jî gelek lêkerên me vî awayî hene ku xwestiye taybetmendiya Solanî bixe nav ziman ji ber ku tiştek balkêş e yani wexta alîkariya rojnameyê tê kirin ji Silêmaniyê hinek alîkarî tê di rojnameyê de jî tê behs kirin. Naxwe ew raya giştî tu ji min re torpîl bikî peka min. Baş tu dizanî yani. Bu ez inşallah ber bi hev bînim. Yadin mesela lêkera kirinê. Hûn dizanin kirin deya wê ketiye. Farsî da kerdine, Solanî da kirdine, li cem me deya wî ketiye heta zazakiya me de jî kerdine ne wa? Deya wê heye. Lê kurmancî da ketiye. Çi Behdînî be, çi Alî me be ew ketiye. Di hinek hejmaran da her wekî ku bixwaze rengê Kurdiya Solanî jebdî pê kirinê ve kirdim kartın. Pir balkêş. Mesela ez mînakê wê bidim. Li vir min daye gotiye fekirîn evî derheqa
ulemay may suda çi ayet çi hadis zikr kırdığı. Ne? Xwedê kitêba xwe da emir kirduwe, Xwedê ji aqil çatır tiştek xelq nekirduwe, aynen wek soranî karaniye. Ev jî dahînaneke moderna rojnameye û du mînakên din ez vir bidim. Yek gotina şuna qencî da zanîn Kurdiya soranî çak dibêjin, çak. û ji bo gihaneka Çinkuyê, Çunkiyê ew çunke dibêjin. De hinek hejmaran da aynen formên Kurdiya soranî hatine tercih kirin. Haleke min adin dîsa ew aliyê nûjenê rojnameyê nîşande bêjeyên xwerû û nûjen di Kurdistanê de. Evana jî gelek bêjeyên xwerû hene. Nabêjim cara pêşî di rojnameyê de hatine bikaranîn. Lê hinek ji me hîn jî dibêjin gelo ev bêje nû hatine çêkirin. Ne? Mesela çend têkil hev Jmejve, Bezirav, Matık, Çek, Cebilxane, Vekdan, Rahat, Lğab, Derewker, Xwînrêj, Hilweşîn, Paşeroj, Biyani, evane hemû wek bêjeyên xwerû di rojnameyê de hatine karanîn. Lê hinek bêjeyên modern jî di rojnameyê de hatine çêkirin. Mesela ji bo qernê, qern. Cara pêşî di rojnameyê de gotina 100 sal dermestin. 100 sal. Bir balkêş yani. Ji bo gotina aciz Arabî û Kurd hîn jî dibêjin aciz ne? Rojnameyê de bêjeyek hatiye bikaranîn naz vê gotinê dî zindî dikim çenciya jî bikaranî nekar. Nekar. Mesela vê mirovên binê destê we nezanin nekarin. İca bêjeyekê dina serdema modern müsavi. Fedî Osmanî dibêjin müsavi eşit yani. Eşit. Wek hev hatiye bikaranîn. Di rojnameyê de. Ev kêm min jî hinek bêjeyên Ewropî jî mesela wek wapûr, telgraf, jurnalkirin evana rast ji zimanên Ewropî hatine deyên kirin. Çiqas serxist? Evana bu Kurtî nav du deqa da inşallah zevkin. Nîşaneyên yekxistina zimanî jî di rojnameyê de hene. Rast e di rojnameyê de nivîskar kêmin du birayên Bedirxanî ne lê çar name ji waratê. Min wan nameyan analiz kir. Yani analiza wana zimanî. Derket ku sê kes jî botîne normal e ew jî wek wan binivîsînin. Lê yek şê dibêje ji eşrafên Diyarbekirê meşe. Yani devoka Diyarbekirê û ya botî pir jevşudanî ne wa? Min wê nameyê tahlîl kir ji aliyê zimanî ve aynî zimanê rojnameyê çawa ye ew name jî bi vî awayetiyê nivîsî. Çi nîşande? Reda yani editörî hatiye kirin. Destkarî têda hatiye kirin ji bo ku zimanekî yekdest bê bikaranîn. û evana aqas me pes nevî da ma kêmasî tunene kêmasî jî hene bêguman. Kêmasiyên rojnameyê hin aliyên zimanî da heta roja îro jî her ku tişe zêde dibe. Yek ji vana çewtiyên ergatîvî û tavan gene. Ev ne gunehê rojnameyê min zimanê klasîka da jî tespît kiriye. Ev qaîdeyeke pir dijwar a zimanê Kurdî ye. Li vir jî hinek çewtî min dîtin û yadim wergêrana derbirînên îdyomîk. Ev heta niha nava Kurdên me yên Bakurî da bi taybetî piştî salên notî ji ber ku em bi Tirkî dixwînin perwerdeya me bi Tirkiye wexta em bi Kurdî daxivin em wan derbirînên îdyomîk jî dikin Kurdî kes nayî. Tu zimanan da îdyom rastarast nayên wergêran. Hemberê wan di vê zimanî de hene. Di vê bên dîtin. Lê hinek hetayên rojnameyê hene mesela ez yekî nîşanê ve bidim. Son pişmanlık fayda vermez a Tirkî hûn zanin. Wek gotiye peşîmaniya paş tu feydeyê nake. Ev kêmasiya zimanî ye. Çünkü ew jî li wir İstanbulê bi Tirkî perwerde dibin. Mesela mînakeke din elinden kaçırmak dibêje me ew saadet ji destê xwe revand. Ev jî yani kesek ku bi Tirkî dizanin yani Kurd vî awayî nabêje. Dibêje me ew saadet ji destê xwe da ne?
Agar Kurde ev mantıka Türkiye ku mejiye Türkiye me fikri. Türkiye fikriye. Evet. İyice evana pırınt ki. Le bu geçti zamanı rojname embidin ber zamanı rojname geriye me İrop taybetiye jbo bakurid bejim gelek ravane. Ev xeta min ditin le evana Hep çubuk. de qiza şaya acem da ya pas kusur deditin. Spas jbo ku men kişek serxist mala baba. Naşi mamoste Kerem. Doktor Derbas ve dest ba axaftina xwe Doktor Derbas Mustafa nivîskar û rojnamevan e li qeza Simêlê hatiye dinê li Duhokê xwendiye asta lisansê li 2001 de bavername giriye û bavernama jî tezawiya masterê edebiyata ser edebiyata nûye girdiye di 2011 da mastera kiriye di 2023 da jî doktoraya xwe teza doktoraya amade kiriye û endamê nivîskarên Kurd e îsa endamên sendikaya rojnamevanan e û yekîtiya mamosteyan e di hêla kar û xebatê da jî gelek kovaran wek Dicle, Tîroj, Peyman, Evro da nivîs rêveberiya nivîskaran kiriye û sernivîserê kovara Metin e û pênc pirtûkên wî yên helbestî û edebî çap bûne niha jî serpereştiyarê perwerdeyê Duhokê û niha jî pêşkeşa wî rojnamevanî ji kaxizê ber bi dijîtalê ve mînaka kovara Metin wê pêşkeş bike kerem. Spas bo vê derfetê bo vê vexwandinê spas bo pişka zimanê Kurdî Zankoa Dicle û spas bo Musa Ahmed û li germe wastiyayê spas bo hawa bo guhdariya we rastî ev rike dilxweş bûme ku ev rike em mêvanên defa em xwe nabînin mêvanê ber ku em xwe dibînin xwe dînin malê babetên mijara min jî hikmala şevalit me dûr e bes her ew jî xizmeta edeb û rojnamevaniya Kurdî daye babetê min jî ku pitir babetekî rojevê ye wekî em hemî zanin ku cîhanên ev rike pitir ya ber dijîtaliyê çit ji ber hindê jî min bûye ew babetê min xwe pitir wekî projeyekî ye em serkar dikin ez ew govararê mamosta gotiye ez sernivîser bûne ez rêveberê nivîsîme li govarê em ser govara Metin ku êkiş govarê gelek giring e li ser astê Herêma Kurdistanê taybetî li başûr û gerek qonax vê govariyê birîn heta ku geştiye astê dijîtaliyê govar em de kurtiyeke gelek ku doxtê ji mamostan dirêj nakin da wextê demîne bin her beşte me dem çû kurtî govar sê xola da ya yan pênc xola da ya ketiye berdestê xwandevana du xolê wê bijin sala 1907 dest pêkirî xolayekê xolayekê ya duê nav şoreşa Kurdî da demê pêşmergatiyê ev kovare ya derketî û ya ketiye berdestê xwandevana xolayekê wek me gotî sala 1907 derketî xola duê sala 1908 ya derketî ji aliyê لقائك بارتي بادركتي وهجمارا ويك 1900 نيسان 1908 كي كتاب بردستي خوان دبانا وبجي الويري جيل دم شورش اكيد جو چاپامنی و صاحبشنا كتي اميرنا بين هنگي زمانه سنسلي و طابعا زين تبي چاپ ما بين زين بيجني بدستي همين بيسين تاتا چاپ كرن ده كسبين تايبت كرن و اف تايبها السرستين سيدي رولاي وحبريت هاتا نفسين حد مالا زحمتك زحمت بكبت هاتا كيشان حتى كتا بردستي خوان دوانا ما قلت خولا ايكي دوي ناف ريزيت شوراشي بين خولا سيه پشتی سردانا 1900 نوتو ايكي باشور دست بكري هجمارا ايكي
هر تمام کرا خولت ناف شورش بین شجمارا 132 دست پیکر ایلونا سال 1991 الباجر دو که دست وشانا خاکر تایبتی جه اف خوله جدا بیش خوله دی بتر آمیرت کمپیوتر و هندک دست پیکی دیزاینی هندک رنگ نه همی بس کدنا ناف چاپمنیا کردی دا خولا چاره کل 2005 دست پیکر پشتی کدنا رژیم بحثی و چونا صدام هجمارا 132 دست پیکر اف خوله جدا بی پتر اف خوله گرینگی مجار هزری و فلسفی پتر دا و هزیده باریت سیاسی و رامیاری اف خوله جی گواری دست پیکر کو پتر آمیر تکنولوژی یا سردم بکارینن پشتی فتره که دمکی اب خوله جهات راوستاندن پشتی اینگه خوله پینجه کو بگه حتی بگه به بردوامه کو اویش هجماره هر تمام کرده تویش بین 233 هجماره 233 دست بکر و حتی بگه بجی یا بردوامه کو یا درکتیت به هیوی داده خود حس که سر هیوی درک هجماره 271 دی کفته بردستی خواندوانه اف گواره جدا به سیاست گواره هاتا گوارتن گواره که سیاسی رامیاری فلسفی آن هزری بی گواره که روشنبیری گشتیه یعنی پتر گرنگی روشنبیری و ادب و دیروکا کردا داده ابا وکی ام بجن چند که دیروکیا گواره ام ده چاوا اف گواره وکی ما گوتی ویگا به سردم دیجیتالی اف گواره ده چاوا خو گنجیده دل دیجیتالیه ده چاوا خدمتا خواندوانی مکد ام ده چاوا شین به گواره بر کاغذ بر دیجیتالی بن چند قناغا کدا اف گواره یا بوری و آنیا کتیا بر دست خواندوانه ایکن بجی قناغا دامزراندنیه اف گواره وکی منبرک ادبی یا خدمت روشنبیرت دبر آبادینات سردمی کاغذی اف گواره که سنوردار بید تنیت نابرا ام بجن کسان دبر آبادینان و طایبتی پارزگاه دو که جیان و شانت خواه ادفه گواره دا بلافت کرن پتر گوار گرینگی به بابت کرد دا کو اوید هزری دریش و لیکولینی دریش دوی قناغ دا ما قناغ ارشیف کرنا ام بجن ان الکترونی کرنا گواره های اب دوچام دوی گواره کنه گواره که پی دی اف یا دیجیتالی و همی کپیه توی بشیوازی پی دی اف البردسته خواندوانا بن و بشین مصانعی بکار بن چاب گوار باجر دو که در که بس صبح کسی که آمده دشت توی گواره ببینه تو و بخوینه هبون اوه گواره السوشیال میدیا بار پرتوی دا اوه کارکی روشنبیریه که ده خدمتا پتر روشنبیریه که ده پتر وکولینین آن لیکولینین ادبیت میجویی ده بسانهی گهین تا خواندوانه و دچار خواندوانه ما پتران بگه به که هر کسش ما ساکی کشمنینه موبایله که بری که دانه آن لیل سر موبایله یه بکارتینن ام دچارشین به گوبارا کاغذی شین الگل خواندوانه بینین که موبایل جیب شید بکار بینید اكيد تو ام تعلمتنا كو فيربون عمل سرتشتكي ام عدد يبو بي عدد چاوا کاغذ ام دی درباسی دیجیتالی ببین اكيد اویجی چند زحمتی بدوین چونکه ما گوتی اف نفشی لینی امی پتر علمتنا خواندنا سر دیرت بابتا يعني كراتي ناشنا بابتا دا ابتني ام يعلمتنا سر دیرت بابتا بخوينن و بتر الفيديو و بوستت كرتم بنيرن عن برخو بدني ناكو فاكوليني دريش كومتين فاكوليني دريش هاتي ناسين يا دويجي كاركي باراستنا ناسنامه زمانيه و باجي استانگه که آن تحدیه که البرانبری کووار دیشید چوا
بدفوكا بجن زمانك كردي بدفوكا كرمانجي بادینی هم ناو جهانا دیجیتالی دا دشاو شت هفرکیه کت آن دشاو شت درگاه کی وقت درستی کو جهانا بکار اینا نوید چت گوگلی دابت یاهوی دابت یوتیوب دابت ام دشاوشین و برنامه گنجینن به دوکی هر وصا أبا هفريكيا كالجرة جهادنا برنس مزانا هر تشتكي بقى هر كم موبايل خذاكت هر تشتكي هبت أمدي مبرم بصانة هي أمدي منين أف جوفارا اختن بيجن خواندنا ويا يا كورة بتر بكورينا يا أمدي شوال قال خواندنا بلس جونجينن çünkü insanın govar an govaret haftiyanana anji hayvanana an warzine aba şevin derketna govara farqaş rojnava bija ev govara de çava şet xal gelva malperet rojana yehin binin daha malperet derketin rojana derkebin و دنگو باسا و بکولینا و بلاف دکن دی چوا روزا گوارجی البر و هفریکی هر وصا بجن ما في دزينا ادبي عن دزينا تشتكي هر تشتكي السوشيال ميديا هذا بلاف كرن تشيب صناعي تشتي ورغري ابج دي ما في كي ما في نبيسري ما في روج غواري روجامه تا خون ابج هفركي البرامبري چونكي هر تشتكي بي دي اف كتا ناف سوشيال ميديا دا عن مال برا ده هذا بلاف كرن تبشي صناعي تشتي ورغري غوري ابا تشتكي دزيات غواري ده هذا بلاف كرن صبايته تشكل جوار بلاف كي دي خلك اكزانت ابي نيته يكسه كي دي بس سوشيال ميديا هر تشكي تو دي بخا شيء بي دي اف دسكاريته دا كي برامبري كاس نظام تشكي بينه متين دي چاوا بتا جوار كا ديجيتال دي چامين تو سانغا خوا راگرد ما دو بو پاراستنا و بردامیا و گواره امشین هفسنگی که ناویرا دو تشتادا بکنی یکی یا کپیا کاغذی یا دیجی یا کارلیکا دیجیتالی یعنی تفاعلکا دیجیتالی ما بقبل باکور حتی بقبجی کاغذی بجن هیبتا خوا انسانگا خوا یاد ناف خواندوان دا اوت پردوخانا کردی گشتی دا هی یا دی کارلیکا دیجیتالی برکا وكرنا كنالك كو بيونديا خواندواني جنج بشيت امشين هزرا خواندواني جنج جهورن بشيت جرينجيا عن عندك وكولينت بوديشا وكولينت كرد بينكرين كو سرنجراكيش بن خواندواني خوا عن جنجا برف خوا بكيشت وكان بنت بينيا كجشتي سر جوار تني نا كو امبيجن ابا امراضك ابو بلاف كرنا كان بابا بلكو عمبارك روشن بيريه يعني امشين والكوفارا متين بكين بتا منبرك بتا عمبارك بو باراستنا روشن بيريه الدبري كوبشيت خدمتا كالتوري كردي كيت خدمتا ديروكا كردي كيت خدمتا روشن بيريه كردي كيت ام بيجنوكي عمبارك ديجيتالي بتا باراستن هر کس که بیاد تشتکیش دبري بزان سردانا سايتي عن مالبري گوارب كيت ديبشيب صانعي او تشتي بفيديو ورگل ارمانجت ما چنل بيريش ببكوريني شروع وكرنا ام بيجي گشكرنا متين اشكا غزه بو ديجيتالي چند گوري ناب خبت گرد شو باجي ام يعني كورتي ديفيجن گورين دگشتني بلاف كريدا زانن تشتي کاغذي جواني خويا هاي مثلا سري هاي بيا عن بازاي هاي بيا عن جدمايكا ما هي وقت بيجن دي بلافت روزنامه که روزانه به دیزانی سپیدی آنجیب شف دی اوهنه اف گورینه یه دیجیتالی دی وی جوانی دی گوهرد یعنی خلقك الهیوینا بتکو دی که سری هی بیانیم گل گوار تمامی دی کفته اثر مال پر گواری دی بلاف کد بس تشت دیجیتالی اما وقتی گودی سنورت بلاف کردنی نامینن ما گودی هک کاغذی بد در جوانی خود درکبد بس دیجیتالی دی واسنورا همی اشکند بصانعی گهته همی خواندوانا چل دروی ولاتی بد یانجی ناف ولاتی بجی
یا دیم بیشن دکومنت کرنا آن ارشیف کرنا اوه کوواری آن هر کووار که هبت تشتی کاغذی پاراستناوی بشکل زحمت راست حتی بگه بجی روزنامه کردستان حتمالا گلک گوار دیجی جین استانبول درد کت سال 1918 هربه گلک گوار تن یت کبن یت پاراستینت پرتو خالد چیت کردی دا بن آن یت استانبول بن آن جی المانیا و پترسبورگ گلک تشه کردی دکومنتت کردی پاراستینه بس پاراستن آتش تی کاغذی جهه برفره بود وید حکمانا چافدریه که تایبت بود وید جبر هنده جی گلک جه بود وید کو بشید با سنورا بشکیند جبر هنده جی هلگرتناوی بزحمته کو تو سررای جی هنده جی هلگرتناوی جی و تشتکی ارشیف کرنه که تشکی دیروکی هر کسی که شید ده زبرته و مال پروی آن و پی دی اف یت پاراسه که بده پی دی اف ده پتر بسانه تر که هلگرتناوی نه جایی که گرد تنیل مال پروی تهجمند راست انده جرا مال پروی الکترونی جی هیرشی ویروسات بین هیرشی ابد چه بینزا ابد evet sayta ha kirnit ben tişhad ben işnaf için bas her parastanavı iş kağızı içitre diçava tekeli gel medyaya dibin yani dijital ben rasa rekvaşirine ki bu deşe venet rengin balavki deşe linki balavki deşe gelek podcast'a çeki has video etkur çeki et guvar haben avajda peter serinca khanda banip keşit وصاجي قبل ما قلتي شكاندنا بربستا دمية يعني دم جلك بنبت وجوفار بلا ببت عندك ما يدم دي كرتي عندي امشي اللي كورين الاستانجين توشي جوفاردن كورتي ده ما بس جواب بجم يبو سردم ديجيتالي سايكولوجيا خواندواني والله هي تكنولوجي ارشيف كرنا كازيرك باراستنا ناسنامه زماني هبركي الجال سوشيال ميديا ابا كورتي او استانجيت كبنا تريكا كوفاريدا ومسا بس جدا کرنا که مخابنی من وصای چی کری گل داتا شو بس داتا شو نبیه که دا پتر بو خواندوانه جی او هبر کرنا که دنا برا بلاف کرنا کاغذی که کاغذ چاوه گل دیجیتالیه وارد هبرکیه مثلا کاغذ گل دیجیتالی لذاتیا بلاف کرنیه ابا دیجی مثلا یا کاغذی هر هیوی جاره که بلاز بودن هیوی دو جا یادی اب دست بجه yani جدا نجان کرنه تشت روزانه نجان کرنه تشت دیجیتالی دابکی جوره جماوری تا چه جماور انت چه خواندوان هنه یت کاغذی خواندوانی روشنبیره خواندوانی بجاره نه هرکس خوینند بس یه دیجیتالی خواندواره کی جماوره کی برفره جدا اصل جهانی yani خدمانه ده سنورا پتر هبد کالی که توی تفاعل آوه دیا جماور چاود ابا بريكان اصنامه او بريدي يعني بوستاي دي چبت ابا ديجا ديجيتالي كومنتو بارفكرنا جهدا انيام يا دست بالجهه دريجي انا بروكي اكيد غواردا يعني كاغازي غوتارت كورو دريشتنا بلافكرين يا ديجي نافاروكا كورتاي ومرو جافت بينت بتر ام فيجن كتب عربي فيجن يا جافيه يا بديتنيا انجامت ام گشتینه کو ما کرد کرین دیجیتال بون چه سنورا نهله تمیز سنورا شکینت و گوار شیتش گوارا کن افخایی بتا گوارا کا کردایا سرانسری و بگهته هر کرده که قرنت جهان بشید هر گاباویا سردان مال پر گواره بکید دیشید بدست خوبین دیجیتال بون جی
دبته وکی جداره کی هر بردام یا هر بردستی نفش دهاتی دیت پاشروج دیشین خدمتی آن مفایجی ورگیرن دبت دیجیتال بونجی یا کاغذی مگوتی جور تایبت بین آنجایی کی تایبت به تحلیل کردن لی یا الکترونی دا هلگرتناوی افسانه یاد ناو سایت و مال پرد گواره آسان تره هلگرتناوی نابروکا کابلس همبری کوراتیه هی اویا و وقتی ما گوتی افریقا خلکی مجی پتریه برف لذاتیه چن جبر هندجی تو دی چواشی خواندوانه کی تایی علمتی سردیرا تو کهی کیا کووارکا گوتارت وی دریش حتمالاش 2000 پیوا حتی 6000 پیوا تو دی چواشی کو موبایل خدا کهی بتی و بتایی کش خواندوانت کوواره مثلا آریشه که دی های طایبتی تشویت فونتت کردی دا فونتت کردی ما آریشه که دی های مثلا تیپت بجن آرامین از خنا بجم آرامین از بجم کردی نه تیپه الگل تیپت لاتینی الگل یت سلاوی ابا آریشه ما کردایه آریشه ما نه او کو از ویگا به از بادینی داخلم تو بوتی آن دیاربکی تو هم همیده کدود گن بس وقتی تا رنویسی آریشه ما کردا سنوره کی پیلایی حتی بگا بدنا بینما دا کو که بینا من الگلی کدو پتر از زبرین ما رنویسا ما بود پیتت ما جدا گله گرینگه ام بگا بجی کوواره ام ناب و کلینت خدا پودکاست ام چیت کن بو هر وکولینه کابته کرن چونکه پودکاست تو دیشید ترمبیل دا گوی خودیه تو دیشید مال کار کی گوی خودیه تو برشور خورا دی پتر خدمتا هر واسه هم بو ما دیدار کایل گوارن بجن دیدار متین ام هر بواره کی هبدن بابت کی گشتی دا گرینگ بد ام دی 4 حتی 5 کسانت بسپور پتر دوار سیاسی دوار روشنبیری دوار جواکی دا کاوی روجوی چه بابت کی گرن که هم دینی و بسپورا دینین بابت کی دی گنگشه سرکن او بابت دیتش دیداری دیتا بگواسم بو کاغذ پاش دیتا دیتشتاری بری ام پروما کی بو چیت کنو و کی رکلام کی دیتا بلاف کرن هر واسه مال برجی کووار پتر بتا دنگی دا خواندوان چونکه نزان سردمی لزیه بتر خواندواجی و سپاس بو گهدانا سپاس بو دکتر مالوا به ناشی دورا هفتن دورا دکتر روان صبحی عبیدالله de doktor Sermenya Kurdi de serdema şey çekiri da bakfe doktor Lizanga Politekniki de beşa tekniken ragahandine da mamostaye bağlamaya lisansı de sala 2004 da zaningah Süleymaniye vergirtiye باورنامه ماستری 2015 و یا دکتراجی 2023 دا دقادا هر دو خبات خوشی دقادا راگهاندن دا لزانینگاه صلاح الدین ورگرتیه از منوی کارگری بری وک سروک بشا تکنیکی راگهاندن لفاکولته تکنیکی یا کارگری لدحوكي يعني 2019 دا کار کریه از منا روزنامه‌وانی زیادتر 20 سالان وک پیامنر نویسکار و برپرسی روپلان در روزنامه افرو دا کار کریه سرنویسکار روزنامه نوروز یا خواندکارانه که مهانه لزانینگاه نوروز لدحوكي دردکوه نه نویسکار لآژانسا خانی یا بسر ناوندا خانی یا روشنگیری دا بخرته چالاکین ناو دولتی جی خودی چندین باورمندین ناو دولتی یه و وار روزنامه یعنی وی کاری ده وار روزنامه وانیا آشتی و مدیا دیجیتال دا Spas. Kerem kim? Mafi Akıt'ın iyi
ممنون اسكت ما ديموهيك بجاز محاولة كم كرد كم ان شاء الله تكون جماعة الظالم هم يتوصينا Karetaş ber köşe çekiliyor dımayık. هذا شانس من ولا هذا كذا نجيب من مايت طبعا بابتك وبماطي دسين شان كرين سر ميديا كردية سردمي هش چكيري دا بابتك ابراسيجي گلا گلا گرنگه جبالكو مدد منابتن ادمجوا روجماگریا کردی دا کو 128 سال در باز بونه چه سال که در باز بیتن چه تکنولوژی که نیهاد بیتن به گمان رگاهندن داجی خواهی گل گنجاندی اگر تو صحکی عدد یکی و دوی و سی چهار رنگ روزنامه کردستان وینت داد گلک کم بن بس پشتنگی مجبور بونه پناه بنا بر کامیره هدی گوارد مید کردی همی جوسان رنگ دست دا بس تکس بیتن رنگ دست که بس گوتار بن بس پشتنگی مجبور بونه چکری نه چکو خواندوانی جی بابتت همه رنگ بین پناه بریا بر راپورت بر ریپورتاج بر دیدار روزنامه‌وانی باید که کو خواندوان جی بابت که همه رنگ ور بگیریدن براستی نکته دا یعنی روزنامه‌وانی کردی چه دست بکر چاپخانه که بچیک بری 128 سال القاهره دست بکر بس امنو که همبر جوره که دی چاپخانه اینه کد بجنه ایشه چگلی آنکو جاران چه بو مرکب بو کاغذ بو چاپخانه بو بلی نوکه ام رفتار دیل چت کن گل داتات کن کو گله چه اپلس اف داتایا بومتنه بگوستن کسش منینه نوکه موبایلاوی دا چات جی پی تی انجمینی تدا نبیتن چون بو چی ام مجبورین چت کن خوب گنجین دیل تکنولوژی دستگاه که راگاهاندنه او لازمه چی بکتن که به برفراهیه تلویزیون رادیو پلتفرم سوشیال میدیا اوجی اگر خونه گنجینن ده چله هدن ده بیده اگر که خواندوان بینره و اجداز بدتن طبعا گرینگترین وکی بیجن او ترسو او دف خواندوانی چیه هشا چیکری او کو وندابونا بلاینیه گرک جارا بیده اگر که بلاینی که رفتاره که دیگر نوچه که دیگر راپورته که دیگر تکسته که دیگر وینه که کن بر خواندوانی برزد بیتن یا دوی مایه زدبونا نوچه این سخته فیک نیوز اوجی ایکش آرشید گلک مزانه که حتی نیکه السر آسته گلک دولت بونو منوگا به امریکا يعني سازيه که هات دمازاندم بس شولیه آوا يعني رنگ 200-300 نفر لشول کن بس في خبری تاکید کن که راستان دراوا يعني چکو هن افضل بدای برفلا بود من الهرم کردستانی جی يعني فتره که کانالا کی کردی اف تشکل يعني بشتن بونمونه نوچهک بلاغ بود گلک کاروادان هبون حتی که حکومت برسوید داد پارلمان برسوید دادن که تاکید کن اف نوچه راستا آنوانینه یعنی منام چه که اوه اکشونش مترسید وانه یا دوی جیش دزدانا کنترولا بلافکنا زانیاری راستی بری نوکه اگر دزگاه که راگاهاندنه تشتک بلاف و با روزنامه دابو سرنویسری چید جگیری سرنویسری داخلی تن سکرتل نویسینی داخلی تن برپرسه برپاری داخلی داشته چاپه روزا پاشته داشته بردست خواندوانی اینو که اون نمایه که هر کسی سوشال خوی های جبر هندجی گلک لستش براف بیتا اگر تنشی زیزی تاکید بکی گلک جارت بیتا اگر اف نوچه اف راپورتا مترسیل سر اشتیاق جواکی و حتی آسایشا نتویجی گلک جارا حتی که اف دنگو باسه تاکید بیدن بس مبید منابیتن دیف و کلین سرانسری جهان هاتیه کردن 800 یا روزنامه‌وانان آمیرید که بیشن که گلک باسی هشا دست کرد اتکارن خواهین روزنامه دا کارتینن آنکو هجمارا او و نو ویدیویت برکا ای هاتیه درست کردن یکسانه
ve hicmara ve neyin ku müruvvatiye dmavaya 105 salı derbaz buyu da çekili. Çünkü tu ve ki çekiye ranga tu hayve gibi bebi, du hayve bebi. Evet, biya ve huneri da şurtken. Bes ay ayna çirka yani taamül diyal kedan. Ankara jara mesela ma bu rojname ve ki photoshop çetker. Ranga saatek 2 saat hatta او بنا حاضر کرد بس نکی او نمایا جبهند جی ام ناچارین کو چبکن رفتار دیال ای بکن آن هشا چکیدیم طبعا پترش هفته صده یادازیان رگاهندن الجهان دی ماهی راپورتا پیمانگاه رویترز بجدن ای کارتینن اوجی و تایوی که هر 10 دزگهت رگاهندنه الجهانه 7 دزگه بش به تکنولوژیات بستن آنکو اول نشانه که رونق و اگر میدیا کردی جی خود گل وی پله نگنجینیدن دشکاروان جهانی یا پیشکردن دیر که بیدن من هرم کردستان بری سال 2000 بهرابتر روزنامه گوار یعنی پلاکا گلکا روزنامه گوارا چاپ بون بس نوکه صد نوت او روزنامه گوارا نمانم چون بو چی برف پلتفرم سوشال میدیای چون برف میدیا دیجیتالی چون نوکه حاليا السنديكا روزنامه‌وان کردستان 108 میدیا دیجیتالی وکی مثلا گاو وکی آوا نیوز گله گدی رخ سلیمانی هولیری یعنی تی چون بو چی وکو ان بجین تلفزیونا کا دیجیتالی نه مصرف وی کمتره كنتو آواهی که بگیری پیام نروی یعنی احتاج نکردن بو لایو جهاز که گلک سوالا که گلک آمازن گر خوب بتن یعنی تش گلک پیش کردی طبعا من هرم کردستان اتصال ناوندین زانکو دهوکو هولیر و سلیمانی و کلینی تاطیت کردن سر هشه چکیری دا کانه بهرا پتره چپ کارتینن دیماهی و کلین هاتیه کردن شوازار سورانی هاتیه نویسین آستی بکارهنانی زیره که دست کرد لبرهمینانی نوارو که راگاندن جماره ده آنکو آستی کار اینانا هشه چکری ادبرهم اینانا نوارو کار دستگهت راگاندن ده که اف نوارو که بلاف بیتن پتر گرنگیه بچدن جماره ایک نویسرت ما گرنگیه بتکست دن یعنی تکسته که دیره جرانگه دی بیجی بوم کد بکه آن تكسكت انجليزيه دي بيجي بوم بك كردي عربيه دي بيجي بوم بك كردي جمهورا دو اما در انجام بكلنا كنا كل هرم كردستان هاتي كيرنو بلاف جي بوي جمهورا دو وينايا يعني قال لك جرا مثلا ويناي كي بالي 128 صلاه مقدار ما حد خام زحمتها بشين بينم جريده دستي بيتنو بيجرين تصوير بود بده گردن دي بيجي تصوير كي بوم تشيكا روزنامه بخينيتن دستي بده بيتن چاپخانه ديار کردن کمتر دقیقه دو بتا چيكادن پاش جمهورا سه بو ویدیویا طبعا مثلا بو نمونه قال لك جوار نوروز عيدك اجتماعيه نشط بظفري بري 100 سال 200 سال ان وكي بيجن آهنگك بري 500 سال هاد بيجي جيريك دسكر دي بوتا تشيكاتن طبعا هندك نمونه من اینا بس مخابن داتاشو منینه کال هرم کردستان چه دزگه که راگاندن پتر بش بستن سر جیریا دستگیر کردن همی دوتا شو بس دیار نکرده که دفمن میدیار کردی که شواز مفاور گیتناوی چیه هر چه بیتن نیکه روزنامه خبات کو روزنامه که روزانه الهولیر دردی که بیتن برپره که تایبت ترخان کریه بو اشی چکری یعنی بابت گریدای بیا و کو خوندوان روشنبیریه که گشتی سروی بابتی هبیتن لا پارک تایبت ترخان کریه ابوی بابتی و دیم های که من افت گلک درش که اشی چکری شورشه که یه هاتی و دوید بمینیدین و دی مینید جی ام کرد ام مکو میدیا کردی نجارین بو گهاندنا دنگ خوب جهان مفاجئه ور بگیرین اگر بس چیه بدویه ام هشیاری و برساناتی پرستنا زمان و کلتور خوب رفتار دیال بکین اگر نه ام دید مینن جهدا گلک سپاس همین سپاسیه کردن براستی پانل اما گلک خوش و دست بکنی yani heri peş me dest pekir em hatın ya heri hoş levat
تشتي کو دکتر بحثاوی کرد خوازم انا کل سروی مد هجمار صد شست و ششای نوباره دا دوست یکی سر مدیا جواکی آماده کربو او مثلا کو دکتر گو یعنی کار و فایده هش چکری و مدیا جواکی بر باشه لی دوی واره دا gelek zararı bir şey ne? Mesela kala evekir naveve tora navnetevi ya kontrola rastiye. Na sırf buna vane çevt ev bükür. Bok derken hole çevtiye derken hole evyaj boy me pır giringej boy me kurda medya kurdi pır giringej belki hena şidinav medya meda yani be alibun bir Türkiye mesela zemina gibidir. Rektore Zankoya Taybet Ağusku dare Lekoli ki dike dozda ajansı meşhur Türkiye Jivan dozda haft je şovet ev kabul nakin nayler kontrol bikin tav nüçe dere ve dersin devlet çim beje hükümet çim beje bir dersin penç je kabul kirne dozda ajansı nüçe yani kabul nakin kontrol kabul nakin yani bu evi brasti ev giringe mesela kontrol ev rastin ne rastiya nüçe ev bu me per giringe spasiyavet kim bun beşler bun lever eğer perseki per ev tüne be mi davile cimin ahbine belki per direşkir nizanım bunçid bejin yani tüne be mi davile ev ahbinin ber Herkes selam zaten. Valla baba jwara spas kim tabii.